Kapitan Enteng. Mare, dayta ni Piling. Sino apiling? Kita nga minti sumungad. Nimat marituyang dayta. Wen, Piling mayaman ngamin. Ay, di mo pigsaan. Mga numangeg na ka. Di uray man. Mga kumaray! Ang pinustata, ang palastong mananday ta. Kitain niyo, kaman manicure kan kapid-pedicure ka. Aywan. Ay, una yan, ang naglalabaga na kita ko, marituyan. Kain, kabre-brace to ngipin ka. Nga, Ay, apay amasapol nga ag-brace kaya. Awan nga minti amukon apangigastusak iti kwarta. Iso ang nagpa-brace ako na maray. Maribanang, mamati kan? Wen mare, piling talaga. Anya apiling? Ni Mari Piling di bagbagame, Mare. Diyay ngay, piling mayaman di taabagatan. Kat no abagatan mag-ijay ayan may. Awan mati am-amaw nga agnagan iti piling ijay. Unay matanda ito ginatang mo asidaan ba daw? Nagtangkan mag, jak matinidaw kan makutsara. Nagkuna nga may nagtinidor kan agkutsara ka amangan. Kaman manicure ko nga raud. Saka ti manok tiniduram. Jak kayat amadadaal dagiti kukok. Nagkuna nga minsan ka, ngagpamanicure ka. Kat ultimo si daan, awan igatang ta. Nagtal na kaman, kayat ko nga rod ti pumintas. Tapno apalanda ka, dagiti ko kumarem, kasta ka. Ay, agtal na kaman! Sa anak ang makapanganta sa uka sa aw! Jake, is-isa man nakamot ni Nanatuyang. Ha? Makasisirap matlaunay ti panagis-isem na. Ipaspasikat na, jay brace tingipan na. May wine, nakabrace gayam. Inkailugan ng Jeep. Wana, sigurado nga do ti kwartana. Pag kunamat. Nakabrace gayam tingipan na. Umusagay, tayo nakilugan na. Ustaw na natuyang, isem kamot lang nga isemain. Sa anak nga umis-isem kwa raw. Anya kay nga raw. Kastoy at talaga to'y ngiwak ko. Nanipod idi nagpabraysak. Ay, kasjay gayam. Kunak man no umis-isem ka. Aglugan ako na. Makasisirap at talaga day tabrace mo. Ay na, kastoy sa no damdamo pa ilaang ti brace. Siguro Ala, intang nga roday. Oh, pasahay. Na, 5 pesos lang mat day tayaw awat mo. Mano aya? 15 pesos ti pamasahe ita. Nagasidag ijay kabildatan. Kinsikit dahin. Pinatawaran ka pa'y nga raw, kaputa senior citizen ka, 20 pesos ko ma. Ay na, husto day taliman. Ay, madimot Lugi ak matlaunay na. Ano samday tan, sinay? Ay, nanatuyang. Ay, napanain. Kunak no ado ti kwartana ta naka-brace. Awan mo't gaya makukwartana. Awan now, kuripot nga ta. Diyak amaw no napanan ni tuyang ka, Mare. Nakitak mo ta naglugan di ta tricycle ni Kwarog. Ha? Nagpailiman nga ruden Mapan siguro agpalengke Siya pa'y lakumaata kasta. Adun sa mga minti kwartayaw. Awan, Mare. Awan ti makukwartame. Kasano nga awan, kundi manicure kan pedicure pa ni Marituyang. Naka-brace pa'y tingipan na. Kat noot-otagin na ti kwarta, gasgastosin na. Aya? Katwain, siyak, simple aklaeng ataaw. Ngam ni tuyang kaw, orayawan kwarta na, ipilit na tagpapintas. Ibagbagami nga ron apiling. Ha? Anya apiling? Piling mayaman.
Kasta ni tuyang mo. Angkal, nakaluto kan? Makipanganak man. Awang kwarta kita. Taninana tuyang. 5 pesos lang, timpliti na. Ay, unay madaytan. Kunak no ado ti kwarta na, ta nakamanik yaur. Kan naka-bryce. Awan mo't gayam. Nagalasan do kasta. Isu gayam akong kunada feeling rich. Takas jay gayam. Katwan, kasta te kunada. Awan pagpliti na, ada pagmanicure na. Pampanunutak nga ro di day. No asino ti bagbagada piling mayaman. Ni magayam na natuyang. Ngam awan magayam kwarta na. Jakton iluglugan intun sumarunaw. Uwin, amom itan. Ala, ika kita nante mo nakaluton, tabangan tayo. Munang kain. Manungay ti inted ni Nana Tuyang ang pasahin na, Chip. Di mo damagain. Taapay. 5 pesos lang tinted na. Anya? Isuasi ka, Jibaut. Di mo iluglugan ni Nana Tuyang. Ay, talaga ajak kaya, Chip. Baknang lang tilangana. Ngamawan makukwarta na. Anya manen aya, tinapan mo inaramit ijay ilay. Napan ko nga rod impatarimaan da ito'y brace ko. Tanay, jak meten mapagdeket da ito'y bibig ko. Apay ngay, anya tinapasamak. Nakaisimak metlatan. Ha? Ay, hunyag paisaw. Bareng mayaton inton biga. Tilan tumat nga min nararamidan. Dinakman kontraan si kabadong. Ala, mangantan. Kung nakat amabisin kan, apag isaw, nakaluto akan. Anya ngay tinlutom asidaan ta. Amangan no saka manen ti manaw. Ay san, natang ti sidaan ta itatuyang, bulong ti marunggay. Kaun. Anya akan, awanan ti kan, bulong ti marunggay, period. Anya! Maray, kalkalpas mi met anangan. Uray da kami kinibadong ka, umaray. Amom no anya ti sindamay. Amok Karnay! karnay. Wen! Karni ti manok, maray. Maray, apay nga ibagam akarne ti sindayo. Kat amok met asaan akarne. Na, apay nga isuro na kat karni nga rod ti sindamay. Ay, bulong ti sindayo, marituyang. No saan a bulong ti marunggay, bulong ti parya. Karnay ko na lang rudan. Apay ngay nga ron anapunno iti grain tangipin mo. Aya? Nay, nakagri-grain tangipin mo. Ay sos, nalipatak mo tinagbras. Isong agpunno ka. Bulong ti marunggay, wano bulong ti parya ti sindayaw. Ay, unay mo't da ito'y abrace kaun. Ipahamak nakmat gayam. Papana Marituyang. Ay na, mapan ko man ipatarimaan da ito'y brace ko, maray. Unay mo't akapapatarimaan mo. Kasanaw, kat maisingat mo't ti kanak-anatang. Ay, gagangay na Ibabain nakmat. Nala, mapangkangarudan. Tanda pa'y tricycle dita paradaan na pagluganam. Nay, apay anak kadumog kayo amain. Awan mo't lati umasidag kanya kaun. Sana ka nakapila? Sino nga'y nga raw? Isuda. Ay, sana ka nakapila, Nana? Oy, saan kami nakapila? Apay akasta kayaw. Didak samot kayat ngaylugan. Isuda. Isuda saan na siya? Ay sos! Agreklamo ak no kasta kayaw. Didak samot kayat ngaylugan ngagpaysaw. Maray, ayan ni Kapitan. Ay, nagsapa kan marituyang. Nasapa aya. Ay, katwan. Denggam umuna pa lang ataraok ti kawitan mi dayjay. Ay, ikaw maray. Umayak ko mga min agreklamaw. Ay, nagsapa mutlaunay daytan na pa nagreklamo. Gapo ka dagita at tricycle driver.
sa anak-anakapan ijay ilay idi kalman. Ne, apay nga ay. Ay basta, ni Kapitan ti pangibagaak iti reklamok maray. Isu ari ingaw ni Kapitan. Bigbigat a reklamo ti umay mo ditoy. Wen, Kapitan, tamarurudak at talaga kadagita tricycle driver. Tapay mat. Inan-anuda ka? Agpili da iti pasayros da. Saan da kayat nga ilugan ti bakot? Saan na sayat da ita? Talaga asaan Kapitan? Amok asaan arumbang nga agpili dagiti driver iti pasaheros da. Una. Dagiti bakit akasken ka, di mas priority da nakapsot dan. Ang apay ngay adidak kayat nga ilugan. Ungag paso, kat agplite kamat. Katuan. Ay, saan arumbang da ita? Jak kanunungan da tangar aramidan da. Anya ti inaramid mo iti balay da parenteng. Napan ka manen nakichismis abigbigat. Napan ko inreklamo dagita a driver. Tagpili da iti pasaheros da. Sino dagita a driver aya? Amin da. Gaputa bakit? Saan da kayat nga ilugan? Amangan mat nga may, no addasan anasaya at nga inaramid mo kadakwada. Iso adida kan kayat nga ilugan. Anya nga'y kumatisan anasaya at nga inaramid ka? Diyan mo akin ka. At dakat madi nga aramid mo no daduma. Siyak lang nga ruden ti agrabyada. Kastapay lang ti bagam kanyak. Ala, padasam ti aglugan. Tapno mapanek-nekam apudnaw ti bagbagakan ka. Papanang paray? Ijay paradaan paray. Amuwag man no pudnumot laeng di bagbagan ni tuyang kaw. Nga agpilpili iti pasaheros dagiti driver. Kano di tamat paradaan ti papanak? Nakasarita dagiti drivers. Mapanta nga ro din paray. Mapanta, panagnakan taman no pudno ti reklamo ni tuyang kaw. Papanam, tataba daw. Ijay man. Sino kada kayo timang itulod kini tataba daw? Ay, siyak! Nagadu kayo na mangitulod kanyak. No kayat mau. Siya ka, timang itulod kan ka, tataba daw. Ay, mapilyanak siya. Ay, siyak tinakapila tataba daw. Oh my God! Ay, kunak man nagpilpili kayo iti pasaheros. Saan, tataba daw? Apay ko mangagpili kami ngay. Kahit iso ti bagbagan ni tuyang kaw. Apay nga reklamo ni Nana Tuyang. Kat kurang matititid na apliti na. 5 pesos lang, mate. Ay, kasta? Wow, tataba daw. Agimbabak ng matgayam ni Nana Tuyang. Oy, puno do ito, tataba daw. Amok itan, ti makagapaw. Puno do ito. Imbag laki, din tayo mayak na ginlulugan dito. Sana rumbang ngauntan na kami anggal. Tani Nana Tuyang, saan ngagbaybayad dito hosto apliti na. Ewan nga rat. Pudno gayam di bagbagada apiling. Piling mayaman. Rumbang asan kagpiling-piling day jay atuyan. Tanarigat ti mapiling mayaman. Saan miya kayat nga ilugan? Malugi kami no. Iso ti pasahero mi. Hanggang kaasimot. Hanggang kasjaymot namin ti ugali na. Di ka lagbain niya reklamaw? Apay, awan la ka din ti karbangak nga reklamaw. Awan, tasika ti kamalay. Apay manen asyak. Di mo mat nga min itad ti hosto aplitay. 5 pesos, kurang. Katuan, di ka lagbabain. Kurang deta. Apay nga may nyagin babaknang ka. Awan mat gayam kwartam. Kaya't ko lang matiagbalin abaknang. Uray piling laang. Iso akat katawan da kan dagiti tattao, tuyang. Amam no asinaw ti bagbagada a piling baknang. Sika, di ka lagbabay. Nay, apay nga asan ka mo naka-brace, mare? Wen nga agpaisaw. Apay ngay, Marituyang. Impaikat kun aji brace ko. Ta ibaga mo dagiti tattao abak nanga katsan mo. Agpapada tayo iti kukaw. Awanan ti manicure dagita kukaw. Wen nga agpaisaw.
Apay ngay, Marituyang. Ay na, kukumaray. Marugitan mo't laeng numapanak ije bangkag. Sayang laeng tay gastusag. Igatang milaengan akin ni badung ko iti si daen may. Nasaysayaat pa'y anyat panagkunam, Maribanang. Ay, aprobak dita, Marikuanang. Didak nga roden awagan iti piling kukumaray. Amo masikaday, Jack. Amo ka. Sige, Maray, saan da kan nga awagan iti piling? Ay, madigayam ti maawagan iti piling. Nagmaditirik na. Iso anak kaamiri sa Ay, talaga amadi, Maray. Iso adikan kundi piling, wan. Tasi kamot laeng tinakababae. Ay, nanatoyang. Nasayat mo, tanaamiris mo, tibidot mo. Ala, agbalbaliw kan. Tanusan, si kamot lang ti kababain. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti may sapay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.